his wings clipped. araba ameze nk'ahaciwe ibaba Why have I got the foreman of our Saudi construction site saying that we have been shut down? umuntu watwubakiraga muri Saudi atubwiye yuko Size! minisiteri yamaze gufunga uburyo bari kubaka iriya hoteli badufungiye. $1 million a week. aho hazaba hombye miliyoni enye za buri cyumweru z'amadolari. hari umuntu uri kudukinisha. He's fucking with us. hari umuntu uri gukina natwe njye ndabizi ko ari nawe. ni wa mugore njye ndabizi. Busy putting out that fire. mu gihe araba akiri aho ngaho rero akiri busy kugira ngo azimye uwo muriro. Sydney will be on stage. Sydney naraba yamaze kugera ku cyiciro cya kabiri. Campaign. yamaze kujya gutanga ruswa. There is a forensic skill to bribery. And hari uburyo ugenda ugatangamo ruswa. Sid is the best hari umubazi wa mbere ukunda kubaga abantu. surgeon I've ever had the pleasure to witness. ndetse niyo mutangabuhamya wa mbere urenze. iyo ugiye guhereza umuntu ruswa rero hari uburyo ubikoramo bwiza cyangwa bubi. Wrong exactly about putting 25 grand in someone's pocket. I think as long as you do it iyo elegantly. utahereza umuntu ibihumbi 25 by'amadolari bidateje ikibazo nta n'umuntu uguketse. Shove 25 grand in someone's hand. ntabwo wafata ibihumbi 25 by'amadolari ngo ugende ubihereza umuntu gutyo gusa mu Lube, an alibi. byanze bikunze uba ukeneye ikintu biri bugaragaze ko wamwishyuye kandi ukaba ukeneye n'ahantu wari uri. Positive about the transaction. ku buryo nyine uwo muntu nawe yumva ko amafaranga umuhaye byari bikwiranye kandi yamuhaye mu buryo bwiza. hano hari umugabo uri hano witwariye jipu yiwe baraje baramugonga. umugabo ngo ukora muri forensic ba bantu baba bashinzwe gusuzuma ibyinjira ubuziranenge. umva bari ni amakosa yanjye hagonze umugabo. igira ikibazo ntabwo hangiritse byinshi. nimba utabizi imodoka igira za sensors amashasi cyemeze neza ariko hakuno kumpe byafata nk'iminsi 2 kugira ngo bikunde imodoka yawe babe bayikoze. nshuti yanjye hariya ni umuganga muga reka aza kurebere ko nta kibazo. ugafunga amaso yawe hagarara ku maguru turebe ko nta kibazo ugize uhita bazana igikapu cy'amafaranga. bafata amafaranga hakuno bajugunyamo hano tu. Exactly how to make a full recovery. And remember, that can take 6 weeks. wibuke bizafata nk'amezi nk'ibyumweru 6 ibyo bimeze neza. He's under the spell of all uriya superintendent tumeze nk'abamushyize ku mikasiro kandi tumuhaye cash nk'uburyo bwa kera ta resist. afite ikimenyetso cya nyacyo cy'ahantu yavuga yari ari. instructions on how to make a year's salary. tekereza nyine ukuntu amafaranga akorera ukwezi kose umwaka wose tuba tuyamuhaye aba yakoreye mu byumweru 6. 1. icyo nzi cyo nuko ari bubyemere. 1 2 aratera igikumwe. Suck your cock. musa diro ni diro cyane kabisa byiza. You're in luck, Gucci. Now the port superintendent can justify why he has a year's